I dobar dan ljudi, dobro došli u još epizodu, znači našeg serijala. Pa da odmah krenemo, da više ne uvodim, pa dosadno ime toga i idemo, znači ovo ja sam ga zabrao i ovo je bože draga, hajde krenemo. I evo ga, najbolja kraljina na svijetu, da krenemo. Da bi sad o tome razmišljao. Samo ponoviti, ko su oni, znaš? Pa oni, pa pričamo o Hrvatima, ne pričamo o Makedoncima, onaj... Prema tome nemaš što ponavljati. Jebem te usta te jebem. U ta škrbava usta, pičko jebem. Dođi ovamo, pičko jebem. Popuši ga malo, Purgeru. Dođi Purgeru. Jebem te usta, škrbava. Prema tome, šta ti kažem, to je najmenji, kako da kažem. Jebute, što se ismija. Kaže... Joj, kaže čovjek, ti si govno, ti si seronja. Jebem te usta, ne mogu, plače, ne mogu. Ja tato, u ovoj epizodi, vidimo u sljedećoj epizodi, do tad veliki pozdrav. Ćao.